Kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP Mauthat Rashan Circle hakan riutri ukulalengkot arazar arpulai kalapelong ya kajingalang paitba jong kisanteli ki zone hamadan nong shilong banang penkhalan shushu ya kaseng bat ban yorui kajing pensyai paitba na u president jong ke HSPDP Mauthat Rashan ubadeiru ukurtong ubanyakun ya ke election how news nam arazar arpulai hakabala saki ya kajingwan joki hajar ngut ki paitba kibadei nagishnong ba per jong ka constituency Hakan ni kajingan lang paitba la saki ya kajingan don lang kakong Irene nengdo kabadi ka advisor jong kaseng nang ta uba W so lang working president uba Kotbor Wajri assistant secretary kakong Badariti El Nonglan president ka women's wing central body uba Kitbok Karlingdo secretary ka Nong Shillong zone lembar ki wei per kinong kit kam jong kaseng Haba ajingkran uba Shakliar Wajri uloong bakladon ki bakentho ki bawat daw yu bat haba kimyo kila shuong baude unong wei ubawan shamau tharashan tangman khayi bat ban kni yakabha jingkinong mau tharashan henry hakani kasngi ula penshai sheki pait ba da ka baong nga klamwan shamau tharashan balle business lani ban kni yakabha jingki pait ba henry nga wan shakani constituency namar bangadon yakamensi man shakri yaki pait ba bat ngala i no yakakam khayi tangman shakri yapi kinong mau tharashan Kadang ka jingmut pabaling ilong ni kani meeting kan kasni. Kadang ka daw berkabenta ka bakraw ya ka pabaling ilong ni kani meeting kan kasni. Mamla kan dai publi. Yikin giban kita kinongsan. Baro kibulay pork nang aga jingkot ka jungi kung ka party banyawan berbanyadon ringkat lang. Kung mamau ngipi ngan usinta ni kapor. Nansuai jingkren ni balingkot. Ya kabangan sim ke por jopi nang sipo kat san minit. Abang asnam. Kidan ki parlok. Kiwei ini kiwei pat ki parti. Aga bakilek se kisnang di paper. Wala ki meeting he ki jom kiru ki lakren ni kuwei ka kentien. Ya kabangan nagalian ka jonga nga suka ban pensay omongan wo nya lan emang kentho. Adon ginangma akabakilek si kisnong di paper lane wala ang meeting le ya kabakikren ru gilaong bau bahab uwan sa kamau tarisan bau man tamun le business bau man kini ya kata kabha kejong kinong mau tarisan Hanya keren mati ya kai kata kabah kabaki keren mati. Mana? Banado kapor kebangaran kampungna. Mang pipai pa jo pemutaresan jadi bentuk kini bagajingwan ke jong ubahab. Kadai ba udon ya kemensi mensatri pipai ba. Kiwei kila bagi kentho bagi nong ka bagi yong henry ngan simi ka dikat kabu ngan pinsay sa fi kipay ba juga mau tarasan kamtam juga dikat tan par yong rin bilang mo bahag uwan mo le business manong ngay fi hakini kisnem di belalek aswa ngan simi karay ya kapanganyak sa kamat ban sakri kipay ba Ngaladon ru hakakam business. Hanya di bangadon niya kamensim. Ba't mga angnon pangan sakri di paiba. Na iya katakakam ya kapangan wan man sakri na kamta jubhi baro. Na iya kakam business. Ya kapangan atray ya laki kam dijam. Na iya katakakam pangan wan mga don niya kamensim. Ya kapangan kwa pangan sakri.